Ndoire ya Kwale Cultural Center ikereka-inĩ rĩa kenda rĩa oro mwaka. Mashindano maya maria maroire thikũ igĩrĩ mararehete hamwe ndũrĩrĩ itiganĩte kuma kaunti-inĩ ĩno, aikari makinyita itemi mashindano-inĩ ma ndaci, marebeta, nyĩmbo, monanio ma nguo cia ũndũire, irio itiganĩte hamwe na mĩikarĩre. Nataka wale watoto wetu wajue tulianzia wapi, tulivaa nguo gani, tulikula chakula gani, na la msingi pia wale tourist, wale ambao wanakuja katika kaunti yetu wajue hasa sisi kama Wakwale tumebarikiwa na vitu gani tofauti tofauti. Utamaduni wetu unalinda nidhamu yetu ya Kwale. Naamini ya kwamba sisi kama wananchi wa Kwale lao tutashika utamaduni wetu, tushike na dini zetu, basi huu ukora, madawa ya kulevya, kukosa nidhamu utaweza kuondoka. Akiaria hĩndĩ ya mambura maya, gavana wa kaunti ĩno Fatuma Achani nĩeranĩire thirikari ya kaunti ĩno ĩrĩ na mũbango wa waki wa nyũmba ya Bomas ĩrĩa ĩtanyĩtwo kũhũthĩra shilingi milioni 50 wona yarĩkĩrĩra. Tuendelee kuishi kwa amani, tuendelee kupendana kama Wakwale. Sasa hivi tusizungumzie masuala ya mimi ni Mdigo, mimi ni Mduruma, ama mimi ni Mkamba, ama mimi ni Mjaluo. Kabila moja likikosa ni watu wote wamekosa. Achani nĩaugĩte mashindano maya nĩ magũteithĩrĩria harĩ ũkũria wa taranda gatagatĩ-inĩ ka mbeũ njĩthĩ kũhĩtũkĩra mashindano ma ũndũire hamwe na mathako matiganĩte. Hiki tunasema sisi tuko na njaa, tuko na nini, lakini tumeweza kuonyeshwa vyakula tofauti tofauti ambavyo tukiweza kuvishika hii Kwale yetu hatutalia njaa. Kwa hivyo ni jukumu ambalo tunatakikana kuanza kuenzi tamaduni zetu za hapo awali. Handũ-inĩ ha Kameme TV Gitau Gathomi. Kũngĩ nakuo arutani anene a mathukuru marĩa marĩ kaunti-inĩ ya Embu nĩ morĩtio mahĩmbĩrie kũgetha maĩ ma mbura rĩrĩ mbura ĩrathiĩ na mbere na gũthandana nĩguo gwĩthema na mbiru cia igũrũ cia maĩ kuma kũrĩ kambuni icio iria iheanaga motungata ma maĩ kaunti-inĩ ĩyo. Rĩtana rĩrĩ rĩikĩtio nĩ mũmbunge wa Manyata Gĩtonga Mũkũnji hĩndĩ ya kũheana matangi ma maĩ kũrĩ mathukuru ma mbere 12 gĩcigo-inĩ gĩake kĩa ũmbunge. Mũkũnji augĩte macukuru maingĩ mwena ũcio matihotete kũrĩha mbiru cia maĩ thutha wa kambuni cia kũheana motungata ma maĩ kaunti-inĩ ya Embu gũkorwo ciongereire marĩhi ma maĩ na gĩkĩro kĩnene. Katika Manyata constituency tuko na program ya kuanzisha maneno ya water storage ambayo itasaidia mashule zetu kuweza kuweka maji. Na muhimu sana ni kusema hiyo maji, kitu ya kwanza inasaidia ni ile program tumeanzisha ya farming program kwa mashule zetu na tree planting program katika mashule zetu. Ni kitu ambayo naichukulia kwa umuhimu sana ya kwamba tunaanza kufanya water harvesting katika mashule zetu, katika gutters za roof za shule zetu, ndio watu waweze kupata maji ya kutumia, kufanya farming program na pamoja na kupanda miti kwa mashule zetu. Tumeanzisha na shule 12 katika hii mwaka ambayo imeanza ya serikali, tumeongeza shule zingine na tutafanya hivyo mpaka kila shule ikuwe na enough water storage, ikuwe hakuna shule ambayo watoto wanachukua kibuyu kwenda kutafuta maji. Wametupatia water tank ambayo tutafanya water harvesting. Siku nyingi tumekuwa na shinda sana ya maji. Maji yamekuwa so expensive. Unakuta tunatumiwa shule bill kwa mwezi, unaitishwa 4,000, 5,000 kwa mwezi. Na watoto wako huko na wasasi hawawezi kutoa hizo pesa. Kwa hivyo unakuta wakati mwingine shule tunaambiwa na health watafunga. Kwa hivyo hiyo changamoto ya kwanza tumetolewa. Tumekuwa na changamoto mingi sana kwa shule. Kwanza watoto wetu walikuwa wanagonjeka pale shuleni, wanakosa maji ya kunywa. Wengine tulikuwa inabidi walete maji kwa vibuyu, na kwa uwezo wake tunaona hiyo changamoto kwanza imeisha. Ku a Kenya makĩharĩria gũkũngũĩra mambura ma mwaka mwerũ rĩu anyiti itemi rũhonge-inĩ rwa ũgendi na mĩkawa ĩtiganĩte kaunti-inĩ ya Kiambu nĩ maugĩte marĩ na mwĩhoko wa atĩ mawĩra mao nĩ makwarahũka hĩndĩ ya mambura maya
kuona matinahota guthukuma wega hindi ya mambura ma Christmas. Na kuringana na murugamiriri mukawa-ini wa Riverside uria uri tauni-ini ya Kiambu Jimmy Komo augite ona thengia ya uria kuhana no maratwarana na mahinda, akiuga bata munene ni gutigirira ni makenia aria maramagenera ihinda-ini riri. Moka matiga tuka disappointed. Tuna polisi ile main account ile hakuenda hivi na security yogiothe ya to security code turorete wega na tukongongerera additional security nigetha ageni tuothe magagikena matigae kuona wasiwasi. Tukoragwo na irio cia kienyeji, tukoragwo na irio cia kiriu, nyama choma, nguku, thamaki, indo ciothe ikoragwo cia mikawa, na tukoragwo na indo cia kunyua. Twihariirie wega biũ mĩena yothe, tukumarehera aini, tukumarehera entertainers a ciana, tuko sorted, twĩbangĩte wega biũ. Riverside nĩkuo kũndũ Kiambu andũ othe morĩire Riverside, tondũ ona beers citũ citirĩ na goro, cina raithi, tuko na discipline, tumeobserve kila kitu. Tayari tunangojea customer waje tuwatengenezee samaki, kuku, choma, fry, pork, kuku kienyeji, broiler, chakula yote iko, chips, mokimo, hiyo tunawatengenezea. Ugali ya brown, ugali ya white, yote iko. Tucoke mohoro-ini tutigane na ngima ya brown. Ciana igana rimwe kuma mĩciĩ ĩrĩa ĩgũmĩirwo nĩ ũkĩa mwena wa Subukia kaunti-inĩ ya Nakuru nĩcigunĩkĩte na ũteithio wa gĩthomo gĩa secondary kuma kũrĩ gĩkundi gĩtarĩ gĩa gĩthirikari kĩa Hussein Dida and Faith Foundation. Ũteithio ũyũ nĩ ũkũhotithia ciana ici iria irarĩkirie kĩrathi gĩa kanana gũthiĩ na mbere na mathomo ma secondary. Inapita across the constituency mzima. Langu ni kusema kwamba tulichagua watoto ambao wamefanya KCPE na wamefanya vizuri na wametoka kwa familia ambazo hazijiwezi, familia ambayo labda ni mayatima, wengine pia ni familia ambao wako na wazazi wote wawili lakini hawajiwezi, wengine ni familia ya kutoka kwa labda mzazi ni mmoja ama mzazi ako ni mlemavu. Tunaangalia umaskini na uhitaji wake na tukaona ni vyema tuangalie wale ambao wanaingia form 1 kwa sababu hapo ndio inakuwa mzigo. Kuna vitu nyingi zinaitishwa kwa shule, wazazi wanaona hii ni mzigo kubwa, wanaacha watoto wakae nyumbani. Ukienda kwa kijiji kuna kabisa mzazi hajiwezi, mwingine ni mlemavu, mwingine ni shosho amewachua watoto, kwa hivyo tukaona ni vizuri tunachukua hawa. I'm a beneficiary of Faith Hussein Foundation, and in the year 2022 I graduated, and through this foundation I've managed to join a company where I'm working as a software developer, and I believe this foundation will help many to equip them and get the opportunities of this life. I believe most of the vulnerable kids, what they lack is a support to get access to a good education. Na tugithie na mbere mwiroreri na riboti ĩngĩ nĩ tukorwo ngĩkũmenyithia atĩ arĩmi nĩ morĩtio kũhĩmbĩria ũrĩmi ũrĩa ũrĩ na umithio na ũrĩa ũngĩmateithĩrĩria gũkinyanĩria mabataro matiganĩte mĩtũrĩre-inĩ yao. Kũringana na Ruben Shanda kuma kaunti-inĩ ya Kakamega na ũrĩa ũkoretwo agĩtwarithia na mbere ũrĩmi wa mũmera wa mũkombero, augĩte ũrĩmi ũyũ ũrĩ na umithio makĩria kuona nĩ ũhũthĩkaga gũthondeka indo itiganĩte iria nĩ hamwe na juice ũndũ ũmwe na baba. Wambui wa Njũgũna na riboti ĩno. Shanda kuma kaunti-inĩ ya Kakamega nĩ mũrĩmi ũkoretwo ahĩmbĩirie ũrĩmi wa mũmera wa mũkombero, ũrĩmi ũrĩa augĩte ũrĩ na umithio ũkĩringithanio na mĩmera ĩngĩ ĩrĩa kaingĩ arĩmi makoragwo mekĩrĩire.
Mukombero ni mumero hotaga gwitiria riua inene. Shada agitariria nduayaga ihinda inene gukura na thengia noguo akauga uri na mawega kiheri. Kama Arabic comes from a tree called Acacia Senegal or Acacia Senegal, and this Kama Arabic, its purpose into this juice and wine is to stabilize, is to make the juice stable, so that we don't get any sediments or any different portions of the juice in the same bottle. Kuringana na Shada, miri ya mumero uyu no ihuthike na njira itiganite iria ni hamwe na guthondeka juice, njohi muthemba wa wine, baba na oho mumero uyu ni uthiagwo ugatuika mutu. We have tested the wine at Kameme chemists, and they gave it a clean bill of health at almost 11% alcohol content. Thogora wa indo ithondeketwo kuma kuri miri ya mumero uyu Shada ugite uri iguru, akiuga ni ahotete gukinyaniria maundu matiganite kuma urimi-ini uyu. Guku akiuria arimi gwitikira kuhimbiria amu ndubataraga githomo kana utaramu munene. I'm also encouraging farmers to plant Mondia white on farm, because we want to remove pressure from our Kameme forests. And now we have established that there are seeds that can be planted. You can establish your nurseries in your garden. Ataririe uthuthuria mukinyaniru wigi urimi uyu ni utafanitio na ukahitukio ni gikundi kia uthuthuria gia Kefuri. Mukombero has no citric content. We can still use it for milk, because we have lovers of tea who do tea with white tea. Handu-ini ha Kameme TV, ritwa riakwa ni Wambui wa Njuguna. Kugena kuo atongoria thukuru-ini cia University ya Rongo, Chuka na Tharaka Nithi ni manyitanĩire na kuhungura matura-ini matiganite itemi-ini ria guthomithia muingi maundu matiganite megemaine na miikarire. Kuringana na atongoria aya ni ati ni maheanite mathomo macio na itanya ria guthondeka mithingi mirumu kuri ciana na oho kweheria muhuhu kana mihuhu mioru iria tambagio egemaine na miikarire ya arutwo riria mari mathukuru-ini ma university. Nagwa F. Hivyo ndio tumepanga. Mafunzo ambayo tunaweza kuyapokea hapa ni ya kutuelekeza jinsi hata tunavyomaliza masomo kule shuleni, jinsi tutakavyoweza kujiendeleza ni kwa ajili ya kazi za hapa na pale. Hata kama utaajiriwa, mtu mwenyewe unaweza jianzishia mambo yako. Watoto tumewatoa nje ya darasa. Leo hawako darasani. Tunawafundisha mambo ya dunia. Hao wanaweza ishi na wenzao. Hata upishi, jinsi wanaweza kupika, usafi, jinsi wanaweza kuvaa, hata ile inatakikana, what is expected of them by the community. Tunawafunza siku ya leo. Vijana wengi hawana ajira, lakini maarifa ambayo sasa wanapewa yanaweza kuwasaidia kujiimarisha kama raia wema, na pia watakuwa ni Wakristo wema kwa ajili wanafunzwa hata masuala ya tabia njema. Umuhimu wa leo ni kuleta watoto wetu pamoja, so that tuwafundishe yale mambo mazuri ambayo yanakubalika na community, so that tuishi pamoja. Na muthiani ati itemi-ini ria kuhurana na uhuthiri wa ndawa cia kurebia kuri mbeu njithi, gikundi kimwe gia uthaki wa mubira gia FKF unyitanĩri-inĩ na nyiti itemi matiganĩte nĩ macokanĩirie mbeu njithi matiganĩte kuria megukorwo magitabania muthako wa mubira tauni-inĩ ya Isiolo. Mbeu njithi aya hamwe na uguo ni mahotete kwamũkĩra mathomo hamwe na motaro matiganĩte gũkũ makĩũrio kwagira kana kwĩyeherania na maũndũ marĩa matangĩmateithia mũtũrĩre-inĩ wao ta ũnyui wa ndawa cia kũrebia na njohi cia ibango. Kwa hivyo napongeza sana Mama Ibado kwa kuweza kuorganize event kama hii ambayo ni wakati ya holiday ambayo watoto wengi wako manyumbani. Na vile mnavyojua Isiolo ni mahali ambaye madawa imejulikana dunia mzima, Kenya mzima. Wale mapedla
wale watu wa madamu kubwa Mombasa wengi wote wametorokea Isiolo na wote wako hapa. Kwa hivyo Isiolo tuko kwa hali mbaya. Tournament kama hizi ambaye zingefanyika kile wakati ingesaidia sana, na mimi napongeza zaidi wale stakeholders yote. Kama kijana nazungumza na wao, naambia katika maisha kuna life stages, na wapatia lesson kidogo, kwa sababu wewe ukiwa mdogo mama anahangaika kutafutia wewe primary school, baada hiyo anakutafutia secondary school uende usome, baada hiyo anakutafutia uende usome college ama university ukibahatika. Na mwirori mwende hau ni tugwikirira gaturumo mohoro Gitau miaraho ya umuthi ngatho cia mwanya ni undu wa korwo cagurite Kameme TV muthigi wa ruriri. Njitagwo Njoroge wa Kimani, mwathiriri na njira ya ciiko auma muthoni wa gaki gia na miaraho komiega. Ngai akurathime. Kameme TV, muthegi wa ruriri. Krisi ni time ya kusambaza furaha. Hii Christmas, pata deals na offers from Safaricom ili upate furaha ya kupiga stori za mwaka. Sambaza furaha this Christmas na Safaricom. Cheza kama wewe na cheza sita. Wihotanira ginyagia maita 5,000 ma beti yaku teke. Yes, ni uhuthu. Hihinya *675# uthake na namba 6 cia munyaka kume 1 nginya 6. Ikira muigano wa beti yaku kuma 50 tu wihotanira ginyagia maita 5,000 hau. Cheza kama wewe na cheza sita. Wigire mweke muhari miekene ya gutuika muhotani. Hihinya *675# uthake o riu. Mundu utakinyetie miaka 18 na ndagathake. Thaka na uigirereki. Itangatho riri ni rihitukie ni BCLB. Mimi nakwambia matrix zetu zote leo jo zimekataa.